Ki khubor ka Batesi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kipai rungai jong ke Saint Joseph Church Parish Mokhar hagas ngiu belai ke khat sautrik unok pra arja apsan kila sakhi ke jing pli perdai ke jing rakhi dap nyu pesan snem hak bala penhea de lama jubli dau parish priest Reverend Father Leo Yaubor ringkat ke jing don langki assistant parish priest bukun thau Reverend Father Bensar Khasati bat Reverend Father Paulus Palamatam kinangkit kam ke parish pastoral council bat ke bala syakhat ngubha yakini ke platinum jubilee ke bandar khi baro sisnam on sapanha perda khat nyu trik kelalengkon arja apnyo hadin ke jing pli ke jing rakhi ke jubilee lapen buat pat sakamas bakhut balapen bentahi dau parish priest Reverend Father Leo Yaubor ulapen kemau yaki mati bayi ke jing testom jong Reverend Father Constantine Vendrame ubulalong missionary na ke jing Slok Salesian of Don Bosco na kasnong Koli Umberto jong kari Italy banwan machra bat ban bet yo sumbai ke jingai Catholic hak snong mokhar hakitu kisnam ko benchwa Ingkar ku kerja lagadak jong gading phna kadak do gading suspa aga kerteng ukpa baru kun baru mensim bakut amen oblay try ken rat nong bu nong thau nong penlong nong penman tukar ku tukar do ya uni usnam jubili jong kaparis ke jongi tukar ku yaki pat rungit jong ka Saint Joseph Mokhar Parish kerku yaki lengdo kibatrei hagani ka parish yaki reuniam yaki nong trei balang jong baro South Ligi CMC Paria baro kinongkit kambalang hagirukom ki bapher ay babaro bahaw ni usnam jubili nginangla banang pensan yaga jingit kabangilayo priang ay banginla ban im shidraham bangin yatuli ka way kumka parish bat bangin yatuli ka way hagpo ka balang ka bakhut ka jongmi kanang banginla banyeng sakhi yami dagi duksa badagi kamba bhagi jongi ipanya kini dau kris utrai jongi
Au ngapen bena bayau snem jubili platinum jubili jong ke Paris ke jongi la beli hagani ke Kalimantan.